ai olala Ua o mai lo whaanoa noa O ma whauwhaunga Tupu pēia so uma Vai vai lo tino talu ai oi sunga Se ilonga o leo tina te mawhai Ai tu uia Saulawa o se aso I moa e se tali o nai o umanago Fitu o le langi se ita umai Se a o le sami se tala no amai Ua mato le la sau le poni sa Ua lilo tu ai o folina Taimane A oita se mai ta avale vale Wa o leiloa Ina pea e se a Ua whaingata i o se fufuanga O e lava o sia o taimane moni Na o fili fili ai le wha maoni Malo o tali tonu O lau lava sa eri Ai leva me ona umai long keli Fetu Sei a ole sami sei tala no mai Uang tole la sau le poni sa Ua lilo tu ai o folina Fitu ole langi sei ta mai
feeling I found Jalapatu living hang on there, won't you? But you will manual time to lewa. Tashibala for me to ile afros full the wall on the wing to lose full value, but I've been to Natalia link to line Tashi, letting ya won't Fa man one will wing all the time with be on the time to Moliba. We now see you in a Malia wing all the time. Ja, my last son nephew le por helemaal naar le tayau le wawli me le divang la dia ole family official va tawi ono ma fati munga se timi ole so ja maar lole veel favor maar lole on sai YouTube ngaan wenga pe on nga party ai lo to pa ia ma lo o to ma malu le ngante to no si live up before ja to no ma lo ma futo ma yel pa ia silasi o lo datu to ma lole favor ja ma lo foi le fa ma lo si pa ma lo antu le telenga ja te pe o yel to ma tanga mai le tayau na le la ja se yo le mai foi stimuli ma antu le datu ma trail le divang ole woli le polgrame ole woli ma funga bo se yo le July fa ele fiafiana nei ele me fiona la loa ele I fa tulima au na pa ia le tua o lo tau swina li pufai le ola I le fanta feita ulanga ma le fanta feita ulanga ya wa afa fo le ringa yaso le aso le tupu nei aso lulu e pe on the sound you tui fo I mole fai unga oliva yaso I le o toi ma lo le tatalo e malo foi ia le ono sai tamama tina ma tutua pa nga masani le tantu wa ala leo pa tarvantu le ringa le wuli o mai o lua o mai o tou ia o inu tantu fala au ia na fe le tele na ma pusa fala au is e tono la pusa tupo la wa pusa ipu ia le vai pele ingis fala au con kakia I will never expire ia ai fa ia na tau na inu fala au le au le ia le wa first full mo le lua ma ai se tau ma fa poi le mama ia tali ele sua ma inu to ia tanto fala au pio fala au se to mali ia sol moneles ele nga tele fa talo fa ma lo antu ile malo siulu o lo fi tai tunga wa se mru sa mo antai ma lo le talo ma lo le galue ia ma lo fo ile le fa longo tinga o le fiana ya sol ko fa longo ku so le le sa wala manu lu le to yo so mai na ja e pe fo ile le man ia no fo ele man ia le stu if ja wa va vene to ma lili to apantu lola ia le ofu ma fan ja ona toi ma futa le male ofu ma fan ele le ia lo walu jampena pena ele le lo walu san to nga so la va pene a fa yo e jalo pikil fana wa ele le ia le tu sfa malu to la ta vali tu o masina o fa tim ia o me umana tu tango na tantu ta pena ia wa ki le lo ale me ku le lo be jalo tu male fani o le mana ia le tim tio lo to ale o ngal fana wa ma kwa ma fa ma ki mu ia au ngai lo ina lo fa ma mau se vai fo I mau se vai ma kwa sikye ya na usavat o te fini se vai te fa no watu o nana ma kwa ma lepe mai o tomato mai vai se tu lo ngai fosia ia ale o ngavo ia ngai si di mai fa fo ia ngai kamai ia le o kala vai ngarang fa mai ya fa mai ia li fom mai so le vai se vai ngo vai o versa vai ringi ko mea ngai va vai versa a ko wor versa fa fonga le for ai le ko va ai se va ma tau tia le mele tupu mai I le matanga wenga leo ele su enga sa fa ya le tasine yo la o le matanga wenga leo wa fa ngoina le o le Independent Police Conduct Authority o ila toia e fa su enga e fa taulea I so se leo lava I to tonu o le dei antro e ma o su enga le sa fa ona o le tula I mai o ni mata upulena fa ma vai ai le sa avea ma komisina lango ia pe se tasi o sui komisina o le matanga luenga o leo I le nitosanga leli I o Javon McSkimming ina ua maua to se tasi o su enga ia ni anta le talafengai I lunga o lana masini computer e langa tai lea o masini sa fa ngaina le le sui komisina le davita I tutonu o le matanga luenga o leo o isi lava e ia pe ona ta wa mai le lipoti matautia le wa fa la wilo mai le vaenga le I le temide
ole me ta wale serious misconduct ia po ni tu marianga wale talawhiangai a ila tau olo ave mata ita i tonu se fa ala potonga po tonu o se matanga alwenga ya ofia ile matanga alwenga leo ai meise ia la tau fa atidonga ile taimi na lia e mai ai ia nei tua inga o le whaingi wha ainga wha malosi e pei ona sa tua iai ia le sa avele masui komisina le li o Max Skimin ile na vai tau ia ele ngatoile o le fo i wha ilo mai ai i ia nisi o wha i unga sa whai i nisi o malo le malo ia o le ala e whai mai ai i e iaiba nisi o tangata tu sai soli e istanga tai maululunga to finga ia tu la fono e lima tai nai le ngā luenga a leo ai wha ma lo fo i li potilea i nisi o lea na tu malosi e wha ai loa mai e lea i se le tau mea na sa whai ia ma ua te tauna au mai luma o tau swafa o le taimi la le ding o lea fo i la ua ta uai ma le sa avea mua ma komisina o leo lea sa wha ma vai ina ua maua se isi ngā luenga ia ngā i tuyai o le sa avea ma komisina o leo i se aso le neia tau sanga lena wha ma vai o le li o Andrew Costa ia ma o ia lea sa wha pe leo na ia whaia ni suinga se tele i te tonu lava i o la matanga ngā luenga o leo ia mai o stangata fui lele wha whainga te hauna e mate ia i o na winga awa e silasila i iana ngā luenga sa whaitona o la matanga ngā luenga e le ise tūlanga foi lele e halia e mai ise whainga e whaapea na ia tau mawhai e wha au fiufi ia ni soli ngā tūla whono i to tonu o le matanga alwenga o leo. Pita, ile li poti le pei ona o whai atu le ua wha ilo mai le so. E pei umalawana na vea tuai maleri komsina i le ufi ina lea o soli ngā tūla whono mana tua inga le sa tua iai le sa avea ma komisina lango le matanga alwenga o leo le li o Matt Skimin. Pa mai le saunwanga le li minister o leo. Sa iei so ta inga sa whaia to le matanga alwenga nga ilona ofisa. Peita iane, e le ilongo ina o ia, malona ofisa. I mea ia pe o na ta uai so ta inga ia e au fiai. Ia ma ni soli ngā tula fono a mini tua inga ini moni meo ni yata ai maise ai. Se tua inga e whaapea, na whaatino e le sa avea masui komisina. Ia ni ngai o inga ia po o ni tuumari anga ia whaapea o se whai a inga whaamalosi. Ia mai o lea la, whamai, o lea ua alu aile ali i sa avea ma komisina o leo i le temine, o lea alu on leave, mai lona tofi, o ia o le officer sili, o le tasi lea o afo, whaalapo pitonga le malo, ua whaingoina o le Social Investment Agency. Ia mai o le ua alu nei lana malo, longa le da, ona o le li potilea, i le tūlanga lea ua makua ke le whaale he tonu, o tū maanga, a i la tau na avea mata i tai o le matanga aluenga o leo, i nā tau sanga ua tuana i atu. Ia mai o lea ua whanga solo i fōi, ia ma se tasi o suenga, e whaatino ina lea i le Public Service Commission, ina ia ina tili. Ia pe wa mamrisi mea, wa na sang mo mo fa mtalang. O le sa avea ma komisina langolango o leo po le sui komisina. Na paule bele sa maua i lunga o lana masini computer. Na awanta. O le la o sau tua le li poti le IPCA. E le hei o le hei matua inga o mea ia o ta ua o whainga a inga wha malasi. Ia e tangolai tu wha tasi ia tua inga nailu. E whaia la sina mabafa. O le va engalona luale pe ona maua mai. Ai le ngantaile, o le fisili mai. O le ale mena le alia e mai ai le teimi mua ia le tua inga. A whaila o ai lava le na taita i le natai. Ia o le tangata tonua nai tauna pa ui ei le unu le la. Ia, se i ka kou whaakalira mai Elena le pauina o tangata. Lea la tau te si la fia e mauti noa la. E iai manisi tangata e maulurunga o la tau tofinga. I tu tonu o le matanga aluenga o leo. Ia, leo le a whaile tala fo i le. O le a maua antu ai ma i la tau i. Ia po le ale la tau whai unga na whai. A whai o lea na save ui la no le kapeta o le fisili. Ai sea.
Ono lantou tama po le tangata e mawalunga le tūlanga tono le matanga alwenga le wa laina le whaies whai unga le rā taimi a o ai toa le ana lantou wha alia mai ia le tūlanga e peo le ia tua inga masoli ngā tūla fono ia sei kako wha karikat o le li poti e pe ona tu ina mai lea e wha tau i le sa avea ma komisina o le matanga alwenga o leo leo o lo wha pia mai iai e pe o se hanta fo i le leo ni tangata e i tutonu o le matanga alwenga ia lea sa pe e wha pongi sa ina o lantou fafonga ia pe wha pongi sa ina o lantou mafufa ona o le tūlanga o le loyalty i se tasi o tangata lea sa lantou ngalu e whatasi o lea upu o le loyalty po le wha tuanga i se tangata e leo se mea taungofi ia mai leo se mea fo i lele e whaingofi ona e tu i sea ona o tātou tangata soifua peitai a whaio o e te mawalunga i so se wha la putonga o nei te tilo i leanga vale po le tamatau ai tu o ele me sa o tauna whai o ele stanga tamatua aloa mata mai le mea le whaingole o le whai unga sa io a whaila nei te wha funga mai le niwa e ngole ho o nā fu i te whaiala na mea tono le tau wha la putonga to tono le tau e kāle sia to tono le tau mafutanga to tono le tau ai talo whai io o te tau mana whaisau wha i unga o le mea pito siliana tau o lo i oe lava i e ian te oe o a ule whaiala mea lea o le kangaka le kaunga ave lumai oe whail suenga o le mele tau na whai iai ia o le whaantino lola ia leo le suenga po o while mele tau nanga i ei tātou ia e nofola mai mawhawhau iai saua mai le tofinga sui ko mesina o lo no winga o ia sa a vea ma leo numera lua pito i silina mawalunga le tofinga saua mai ina tu i lumo le whaamsironga ia le whaula wa a vea le sa a vea mo ma ko mesina ma ofisa sili te tono stasini o matanga alwenga al malo a o lea la ua palapala atu ai malona swafa mai le li potile ona o le whaiole mesa pingo fie ai e le am se jokaku e le alo fai stangata ua leva na lua ngā lue ua leva na lua masan e anu atu fole dan tangata i atu e ma ai o yatu se wha mole ua yelo kasasi ai a wha pēla e lua mea maka ukia le whaiar ngākaranga ai a fia atu wai whanau ai toia a fia atu wai matamaita a o le wha mai o maa kou le wha maa lusia ia le tū la fono o maa tau le puipuia le saunga le mua tangata laute o hilana ka kōsuru ia o ai o le antanto wo ia po firme o le ai hele wha antutunga wale mena le warusi kimi o wha mai tangata ua makua lusi le wha antutunga ile mantanga luenga o leo wa wha mai kako e a fua mai maunga ia marui au nu a le a fua mai lunga ka inga o le makanga luenga le makua fumfa wha solo ako ia si tanto wha wa isile komisina le wa ye le temini mai na sauna fo le komisina fo le wa ye le temini o le matanga luenga o leo o ia na tele lo se mena tu o ia na tele imala malama ile mele pe ona ta wa mai li potine mai amatantu ile temi le ana ia sauna ai ola fa pe le ona fa anga yo pe su enga tono le matanga luenga o leo ina ia awai nei tu lai me se me fa pe se mea inga makaukia se mea ina matautia o le to ingame o le mafua mai lunga i tai o le matanga luenga ia le fie faia melia o soli ngā tūla fono ia le ngā e peo no fai atu e se le matanga luenga o leo ai kako kona ngola kako ia kako a fai o nai mo i ni o fofonga i se mea o lo o se se ai stangata e nai fai tono le tau wha la putonga ia e mana tuwa le mele na utala no antu ia nei leo e leo se mele le alu lunga ko e pakaku i lalo o le mana ia fo i lele me i kasi si ke pulonga lua si ke pulonga kolu fa lima ai kakana vole mo le ana ai wani o tanto manga fo i lele skip ia e ke ia lo pakaku mai tan So ela foi le osi, se lava ua e o ti, se lembra o li sa pasui le au ngai au mai le masala.
mole fa chali mai e po a e na te unga fai fa avale so ona vali la mo mutu ai le vali male fa e che le vali le na o me vali le ta se fe so ya no foi le wo si se la va o e o ti se le na o li sa sui le o mai le na sala so ya no foi le wo si se la va o e o ti se le na o li sa sui le o mai le na sala So say tafa so ina o si o nei tu si e vala au ina ua tumolo atoi nei mo si va rock and roll ai wanga lo ya o e le papio Samo ai o moni o si va o le malama so oi nu ui tua ma la fanga a wo mai lo tu sei fai so fa ma tanga pea wai fia si fo i lava o e le cha cha se la va o e o ti se le na o sa sui le o mai le na sala so e foi le o si se la va o e o ti se le na o sa sui le o mai le na sala na 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 so say tafa so ina o si o nei tu si e vala au ina ua tumolo atoi nei mo si va rock and roll ai wanga lo ya o e le papio Samo ai o moni o si va o le malama o solo inu ui tu la fanga a wo mai lo tu sei fai so fa me tanga pea wai fia si va foi lava o le cha cha si se la va o e o ti se le na o li sa sui le o mai le na sala so e foi le o si se la va o e o ti se le na o li sa sui le o mai le na sala Lui tau mō le aso. O oe la lea. So that's who you are. Ma taio, ma ta upo e sefulu ma le wha, a olona foi upo e tolu se fulu ma le tolu. Ona o mai ai lea o e nai le waa. Ua ifo mai I a te ia. Ua wha apea mai. E moni lava. O oe, o le alo, o le atua. O oe la lea. So that's who you are. Tu sili le tele o tangata. Poi ea le nei tangata o Yesu. E moni o le tama Nasareta. O ona mātua o le kāmuta. Iosefa ma Maria. A o mea wana whaia. Ua sāwa vali pipili. Ua pupula tā waso. Ua mamale pela.
tutuli te moni, toi wha ngalo i anga sala. Whai mai nisi tangata. Pe ia o mose lea ua tohe o la mai. Whai mai nisi. Se pe ia o Elia. Whai mai nisi. O le perefeta fou. E pei o le tama o Samuelu. Ai ina ua savali e su i lunga o le vai. E a nga iatu ua awhatia le vaa o iai o na soo ma nisi tangata. Na ofo le au soo ma tangata. Ina ua foi itai. Ua o mai tangata. Ua faa pa u maifo ia Yesu. Fai mai la lātou tala. Fai mai la lātou mori mau. E moni lama. O oe, o le halo, o le atua. Sa moai. O Yesu, o le halo, o le atua soifua. Paulea o le suafa. Tātou te maua ai le ola. Buana o le halo, o le atua soifua. E manuia ai lau fai ngā malo. E manuia ai lau e ka lesia. E manuia ai lou nuu ma lou wafio anga. E manuia ai lou ainga. Paule o le suafa. Na te whaamalo lo i o mai. Paule o le suafa. Na te tuli ese te moni ua ia te oe. Paule o le suafa. E fealo fani ai Samoa. Paule o le suafa. Na te au maia le file mu moni mo tātou. Samoa o Yesu o le alo le atua soifua. O lona suafa lea tātou te maua ai le ola ma le ola e whaavavau. Whaatua tua nei ia Yesu. O Yesu o le alo o le atua soifua. Paulea o le malosi. Tātou te maua ai le ola. Tātou te maua ai le file mu. Tātou te maua ai le malosi. O Yesu, o le alo, o le atua soifua. Tātou te taro. Whaafitai tele le atua. O lo walo Yesu. Mātou te maua ai le ola, ma le ola atali. Aoa o mai i mātou le nei aso, ia o mātou taritonu ma whaatua-tua, i lona suafa. Tātou ia malau fio i le nei aso i fe au mga aluenga, e manu ia ai mea uma. Lou lava suafa Yesu, ua mātou te talo atua i nei. Amene.
In this update, a difficult path ahead for police to restore public confidence. A damning Watchdog report has found major failings in police leadership's handling of complaints about former Deputy Commissioner Jevon McSkimming. It says some of the nation's highest-ranking officers didn't deal with a young woman's anonymous accusations McSkimming was a sexual predator. Last week, McSkimming pleaded guilty to having child sexual exploitation and bestiality material on his work devices. Police Minister Mark Mitchell says a lot of work must be done. We just got to look forward and we just got to make the changes now and put things in place to be able to fix this and give the public a sense that they've got every reason to be able to have confidence. Ousted Te Pāti Māori MP Takuta Ferris is pushing back. He's been expelled from the party alongside Maria Meno Kapakingi after weeks of infighting. Ferris claims he was not invited to a National Council meeting in which it was discussed and asks whether it follows the rules. Labour says any potential congestion charges must be fair. A new law's passed in Parliament, creating a framework so councils can charge drivers using certain roads at peak periods, starting in Auckland. Christchurch Labour MP Tracy McClellan says commuters must have viable alternatives like public transport. She says even then many won't be able to avoid the congestion charges. Lots of people don't have the luxury of being able to time their life around peak traffic or being able to take any other form of transport. Survivors of abuse in state and faith-based care are still feeling betrayed on a national day of reflection. Today marks a year since the government formally apologised for the decades of trauma endured by hundreds of thousands of people. Survivor Keith Whiffen says the recommendations laid out in the Royal Commission of Inquiry have largely been ignored. He says the government's been more of an impediment than a catalyst for progress. Meaningful redress has most definitely not been delivered, and we still see today appalling rates of spiralling abuse in state care. That is news. In sport, the Grand Slam rugby narrative is on mute for the All Blacks as they prepare for Sunday morning's test against England, having seen off Ireland and Scotland and Wales still to come. Forwards coach Jason Ryan explains their mindset. We touched on it at the start of the tour, but we haven't talked about it this week. We've just talked about England. Otherwise, you can get a little distracted of the cliche of one test at a time, and I think we've done that pretty well in the last couple of weeks. New Zealand's cleaned up Scotland 80-48 in the second netball test at Glasgow, winning the series 2-0. The Silver Ferns now look to 3 tests against England. The Warriors will kick off their 2026 NRL season on Friday, March 6 at home against the Roosters. It may be the first appearance for Chook's mega signing, Daly Cherry Evans. That is sport. Radio Samoa. Taslima Ivatolu.
Supermalina, Wayno, the Divangola, only ever to for or down to Bulgalam, solo no by and down to Tala Ivanua, be on the side for Fungan, July, Tassima Tala Italonga, Ilangana Beritania. Taps Yola the way to Malamanuia, a land to Falafingan, Wingan to PCDC, Bo company for your long Lupuno, Yelpa Yaman Manol down to Tron, Elenia, Woli, Olea, so Lunula, so full Malua, on Masina November, surely. Tele Valon to happen as she and a poor little down to Palo. Ole so Elena to a seal Polo. Isa more. Yeah. A long of yelle pisameus, long owing, Womakua angry at Polo. I think time to find the Talipola to Langana or Gia to Tanga Palolo. Il town only lap of a Berlin Toyashi, ile Vaviana, Lani to assesses. Ja, be more or less as full wallen for me to ask you, Polo. Ja, link to Ivan Zalavantina, Canberra, Australia, Lema to me, Testia, Tiva, Tine Masani, Lema to Melodia, only Tara Roach, William Lemalu, my city, Australia, Amatanga Leuma, a Kalaya Stite, Evan Zalavanto Foy, a Nilusuya, Terence Hankin, Man Olga Louis, Man Ole Fayole Favor, Yamoto Umalava. O le mau to bai dai kala stitch le tulanga ya le fiu tala paunga ma no le au solo Rachel Sifa e marainga nai Glen Innes le mau wantu e o le mau to bai le divanga la woli le tanto poloka lame a fai wa e le lava fai tio e le mamao le supermarket ti foi le por fano lo o le Costco wa e o le fano lo americana o Costco lai tai o au kilani sisifu. Ja, a faiwa e le lava alu le mamao o kaio. A le tela le ni au kilani so te. O le wai lo mai le so. O le a fa pelea. O na fausia. Ja, le tasi fale o lo fau o le company o le Costco. E faia lea i nai le pitonu o Drury. I lunga o le lau le tusalon te le male ono tesi male fa eka. E pei lea ona whailo mai lea e le malo i le so. I le lantou whainga pa anga ma le company mai i Amerika. Ia ona o le daunau ta inga o le malo i le timility. Ina ia whaapopo nisi supermarkets. E tau whaititi ale tau tāl soifuanga. E pei o le iai i le timility. Nei. Ia e langantai leo le o lo whaunga hainai fo. Ia marisi o sui ngai tula fono. O le whaawhaingo fiai. Ona a matani ngā ruenga i tono Nusila, mato e tala antuai. Ia mari pisi nise pe o le iaia le au nanga lea, ala Costco, o lea au wha moe wha tuina le ina le pitaru o Drury. Ai anga i tulunga le moto wei mai au ki lani sau tenei, po o manu kauni. E tēlu atu e tau o tuinai manu rewa, ia mataka nini, le umine alu atu tau o tuinai Papakura, ia o tu atu lau Papakura, i le wha solo atu ai lalo. Ia o inala iei ale pitonu o leo Drury. Te le ngā luenga nei wha iei o le awala i le teimi nei. Ia a tonu lao sea so mua. Ia o na whapelea. O na tatala i nale tātou lala fōlea. O le company, o le Costco. E pe o na whaai lo mai. E iei se wha moe. O la whapelea o na tatala. Ia mo hamale tone. I sea so mua i e se isi o na lala fōlea. Awa o le temini, tasi ala la Costco le wei. Na o le wesketi au kilani sifo. Ia o le mukwama mawale mo tatou iei nei au kilani saut. Ia wai ke alwaku i ngei. Alwaku la ima mantu lo a inga. Whailau wha atau ko o ifo ko ngofo i ngaile. Le whale ainga. Ia o na toi o mai e whaila i le visima ma morkako pingsing. A whaila tala i Drury. E le umianga e alwaku le moto wei e kau ye. Ia nga e vai ala i ele yo te le mailo i po a fele a matai a ngā ruenga o le fausia leo le la fauna o le Costco i le pitoro o Drury. E mara vaenga lo na lua mo o le ria o le halau me fai pe a o tuna nei i le po ua uma o na lau mainu mera o le loto a o ele wa e manu malo i le whailongo mo mua e fa se furu 5 miliona $. O le ala o me fai i le nā whās furuma le 5 miliona $. E le o sa wai tua i ma se whamatalanga fo i lele a mea e te tau o na manu malo ai seisi. I le tātou whaelonga mō mua nei le po ana nei.
O le whailonga pito sili o na maulunga I tono New Zealand lena te tau o na manu malo e le tangata. E o antu le 5 miliona tala o le ala whako a wha 5 sia kanko amio. E le o sa waila ma le wha mtalangana. A mea a le eise se manu malo. Ia pe te tau na manu malo eise silpo ana. Le lope o akula stona. Ia ua nakanaka kwa irunga 5. Alu sili na. O le ala o mea o le a whai. Pe a wha pe leo o ele la manu malo il po anani. Ia wai le ngisi me koe ko e se lau se le nila. E avantu sa o ala se le ni ilo wa ao. Ia pe tu tono lau tu stupe. E le wha alia fo ilo suafa. E pe a whai o lau whira ngalo da. E ki anu ngua o e warinkonge. Ia whakalofa piki mai lau whai longa. E sauro e aru se. Where mua e aru ia. Ia renga olo sili tele na. Ai le wha pe la wau whai aku. E ki anu e wha umaila ua se lau kāla. Ia po lau rua se lau kāla. Ia e po le sao ngā mea o kou whaala vera venga o i oa aho. Awa e ke whaia ngā mea. Ko e so e mai ele kupe e awa. Ua liu suwa vai. Na ia o si tene Samoa. I mawia I mai o I tutina uma e vavai. Sila loa o le au mai moa. He sili tamapo o ai le moa. Le pese I se seba e ngane I le atoa. Pati mapo le au mai moa. Me muo le pese tu sepe le iloa. Le au atonu lea. O fia fia ma fa Samoa. E sili lava lo fa amasani. Fia fia ma ua masani ai. E ono me ai. Le ai se fai tio mai. Tifa mai sitoea ina. La nava ai ua tau suaiwa. Masano sainu se fa amafua se aiwa. E whanga ua tau fetuliani. Tau mawhai e tau ame I le fale. Tupe aia o angalava o le fia fia. Pati mapole au mai moa. Me muo le pese tu sape le iloa. Le au matonu lea. O fia fia nga fa Samoa. E sili lava lo fa amasani. Fia fia nga ua masani ai. Te ono me ai. Le ai se fai tio mai. Tupulanga ia e mana tua. O fia fia nga umane isua lua. O siwa mai faspo. To aanganisi e ao. E sili lava lo fa amasani. Fia fia nga ua masani ai. E ono me ai. Le ai se fai tio mai.
Se for mali o le fianga ia pese ta puni a so le mativa le divango la woli le walus fulu male tasi miru tu te nele tula e tasi talafan tu ai tine masani o le fianga i magar wengo le divango la woli a rona sila yo se fantu le wano e mala ingole mo tu dai hamle tonne lan tu wai kato le tera roach o lo fianga i manga wengel fo ma yulu mo tu toni ova malo io ora coi fo ia mo malfa 5 milioni tala per manumalo ora bene se e manumalo wiki va wiki malo fo manolo ia ne te ia lo tanganta wa suye fu oi o le wingo le tala e wiki ia le wa ku ile ka avre fo ki ia le wa e fai ia kungi me fo ai le masangi ia fa coi voi e puler ka malo moku o tele mai lo pola stimul molina ma wa mai sili poti samo se tangata na fa pele na faina i se malie ai o se tasio tala lo ta wa mai ia le afia o se ali televo na balanga tu samo malona ai ngai se la to finga malo longa e lua vai aso na fa pele na malanga tu ile ai nga le ta fa mai mo tu i fafu i te tonu o le tātou turu i Samoa. Pitai, na whaapupu ina le lātou tā whaunga. Ina ua whapelea o na oso whaia ia le ali i talavau po le tama le ungali. E se malia o tā whawhawa i ngā. I le anga Reef Resort i le fio anga leo o lalo manu. E au tele mailo i e pesa masani te tupu se me whapea ia sola. Ai po le afu i le mafua anga walantalanta antua i le malia i utaina. I le mea le whaase e mai ei i lau papa whaase i la tō ta whawa tōi nā. Ea, o le te mineila o leo tōi te pena mai le ainga e leo tā ua mai pe o ni manu anga tū ngā a leo te vai antu le antale pue mai. O le makua lau fofonga fia le tamiti tiolono wi. Ea, e leo se manu anga fo i le leo no a whapoleina i le maua i olona soi fua. Ea, au te le mailo, whailo mai pena e manatua ste muli na o so wha ia i se mali. Ia se tangata ini mata whanga i tono le tātou tru. Na paule whalawalawe le na tūla i mai. Ia ona o le tāfo lafo. O lea, ia langa, o le ale na alu se tasi o tangata e momolianga i taile sap. Ia le na whaina mai eilo na soifua. Ia na pauna o whalawalawe leo te manatua e au i tailo i pene i te ui i se si whalawalawe mua tupe muli. Ia ai na pauna o vaenga le whailo mai. Inisi o tātou tala mai sa moa le ni vaenga o le hawau. Le malu whaen tima mele pone ma le ainga ma lona soifua. Sunga ia pasa. E le toi novo toa tasi o e pia ma lo i le wha 5 miliona tala i le poa nani ia pasa. Ia le fura ngofko kasi me le kala li sko inga i le ki inga i le ma vaufa. Unga
falava au te roa. O le tala fia. Ua whai te nei tausanga mai le ona sefulu lima sefulu wal tausanga le matua le soifua. Ua wha tino i nai polo kalame o siaki ma wha atonga au po tau fale manava. E le eise ngaluanga tele te whaia. E au lia lo le lima sefulu walu le lima iwa tausanga le matua o lo soifua. O le alafo fua atu i lau pusa meli ia le pusa. Mosu e suenga ma wha atonga au ma tau fale manava. Ma wha amanui atu lo waso whanau. Ai o le vaenga e le leiai. O le amo fua pusa ma mea whai ngaluenga mo le whatino ino ia wha ata ma suenga. E tailua tausanga malafu atu. Se i o ina e au lia. E fitus fulima tausanga le matua o lo soifua. Ava veiloa, ma mau e suenga ma wha atonga au po tau fale manava le kānese le amatanga. E ma whai o na tonga whitia ma le manuia. E le aise tongi. E vave ma whai ngofie. O suenga ma wha atonga au po tau fale manava. E ma whai o na wha sao ina iola. A mau alo lau pusa, whai loa. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i o so fale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale, ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ia fiafi o soruru wa yaso taitasi se fulu e te aile whaa. Sunga o whenga whakao ero ka wale fo maunga Max Ila. Senga o ka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lava I o Tara I le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pau ka wale. A ole me Pico City. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te maua I ta wale ma pau tau ngofia ia New Zealand antoa. Mo fo ise ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta wale ma le telo isi au unanga. Warren of Fitness I le na ole se fulu tala pia I wha I lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa I nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walang Lole Tire World and Auto Limited I le lua fitu tasi tolu o mo pau ta avale. O le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. E te mana e maua se luma na I manuia o la wata li I polo wa whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nai ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o fua o ngā toile ai ni pilia o ngā. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga I le whai numera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulu whale ai I le universite, polo university entrance I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o lua ono. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le over se lau valu o fitu lua fitu fitu. Over se lau valu o fitu lua fitu fitu. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word there now. Come on. Au te fia e whawhiloa I tatou tunuu, mai tatou polkalame, o le areto le ola le nei aso, ma lor so I fua manuia, ia te oe mo whaifoi, ona mai moa, ia ma whaafonga I tatou polkalame, o le nei aso. O le whaalinga la mta upe tolu, o le whai upe valu, e whapea, ua o tu ina atu I au luma le whaitutoa, ua vanoa, e le aifo I se, na te mawhaia ona punitia, a wawa ia te oe, sina maa losi I titi. O le upu mo o le aso le nei, o le atua na te wha atoa. O le mea le nei tā ua o iloa mai le atua I la upo I au nanga ia te ia. O ia o le atua na te wha atoa toa mea tātou te le atoa toa ai. A wafoi la o oe mau, e le aima so tātou atoa toa.
o so se mea ka ko ke faia e o il tatu o na ngai le tua ele a to lava e il kala po foi mai o tatu o au na le au nga tatu o ka ko faia me au na tatu faia e o i me fo e tatu te tau ma faia e au na i le tua me mau le tino e au na i le tua ele a ko lava sa tatu o na nga fai mai e paulo a o lo tua na te fa a toa mea uma kaku ke maki vai ko foi le kalesia le Filipi sa nga le le au so ai fai mai nga kauma fai fe so ani e u ile makiva ai nga kauma fai o ngi mea iki nga la kauma fai ale fai mai na fa atoa ele tua ele ngata la i meo le tino nei le atoa tatu o unanga ile tua ai fa pena fo ilo tatu malosi kelo ele a ko fo ka ko malosi ele atoa lo ka ko ilo le tua malo no finangalo ele atoa fo i lo tatu loto atu ia te ele a ko lo ka ko soi futo inatu elo o me uma ka ko ke fai le tua e ka ko ka uma fai ka ko manos e uma fo ele a ia se me atoa but o le secret name o e siri ka manga ia le tua ai singa malosi kiki ia te oe singa i loa i titi o le finangalo le tua sina mala malama la i titi o le finangalo le tua singa tau mawhai la i kiki ai masilasila mai le tua e ai se mea i kiki o kokoe i ke oe e ke loko aku i le tua ke loa fai mai la kalar ko spaia le ka le sia le sa le ye le tusi falinga e il tala le tu no fai mai o tu inatu ia te utou le fai toa wa vanoa fai mai e le ai fo ise na te mawhaia o ngapungikia awa fai mai le kala awa ua ia te oe singa malosi kiki kalu ai o singa malosi kiki nga ia te oe e ke au nga i le tua e ke kau mawhai e se mea mo le tua o le fia i o le tua i se mea kiki e ke kau mawhai pe kiki ai ke kau mawhai e la vale mea na e wha atoa e le tua wafe mai o le tua nga ke wha atoa e le ngate nga wha ako e lo motiva le tino ai wha atoa so se mea na weke au nga i le tua so se mea ke kui ngā kui a te ia ka ngoe kui au o Yesu nga ke wha atoa ina wingala awe ke popole nge ele fa pela o fa ku me ki nga e fa mele hanga ile pea ave wala van ele o le winga ngal tal ai so se malosi sila mai le tu e ke kau mawhai ele lava lo malosi e ke kau mawhai au nga ele lava me ki au ngai e ke kau mawhai e fia malama ai ngaka lo malama ko inga mena ka ngolo le tu va ai mai lo le tua o fai la vaenga o e kau mawhai ki ngasi me kiki ke loa ai ki kau mawhai ke loa o le fia le tua e fe so angi tangata e kau mawhai ne ase me kiki o te oe ai kau mawhai mai tango le pe Yesu pa ngele me o mawhai o ke kau mawhai ele lava lo maros kau le vai ku aku yo ao Yesu ke loa e te tulo ya ao Yesu lava lo mai foi me ai foi a reto e lima mai e lua me kikia me mai Yesu e go me ai mai nga mai mai su au mai ala me foi Yesu nga kango Yesu me itinge ke pailon tama fa vetai long kama ala me ku pulva venga ovai ama marit fa penga fo so se me kiki o te oe ai tu ilo loko ma ku ya Yesu alo fa mai e fa tele Yesu le me kiki nga te oe le tua o matu ilo ele ai so matu atu toa ai fa fitai ese a o ese lavole nei tua e ke lenga o me ke kele ke manga o ai ai sila mai lo maku ka uma fai po le maku me kiki matu te tau ma fai e te fai ma fa tele mo matu ia vi ia o Yesu amen.
wo fa longo pese ono lima tu special galaxia me tu tisi pe ona langi dan tu le ele fe pese me tu tisi papa lo sirmonga e sa moai tolu gan tu ele por kana medal Aaron tu la mo o ma le vai ngala woli ola to e mo se siona fa ponga le so an tava tinga tu sunga le fi up ya pasta la fa le couple assembly of god lano isavai mole tanto por kana mil so Talavan tu ina ya molotone ya polonga sa lima mala ingale ma tu mai e Enderley e Hamilton elanga te leo le sunga ya vitupa e before ye le malu fantima mala ingana mele pone pasa e mo tu mo lo fenga manga winga dia mo li ma lo le feiva ma lo le tawantai Alofa lava au tiro, o le tala fia, o fai te nei tau sanga mai leonas fulu limas fulu tau sanga le matua le soifua, o fai tino nai polo kalambe o siaki ma fa atonga au po tau fale manava. E le eisa ngaluanga tele te faya, e au lia lole limas fulu valu le lima iwa tau sanga le matua o lo soifua, o le alafo fua atu i lau pusa meli, ia le pusa, moso e suenga ma fa atonga au ma tau fale manava, ma fa amanui atu lo waso whanau. Ai o le vaenga e le leiai, o le amo fua pusa, ma mea whai ngā luenga mo le whatinei no ia wha ata ma suenga e tailua tausanga malafu atu. Se i o ina e au dia e fitus fulima tausanga le matua o lo suifua. A vave iloa, ma mau e suenga ma wha ata o ngā au po tau whale manawa le ka nese le amatanga. E ma whai o na tonga whatia ma le manuia. E le aise tongi. E vave ma whai ngofia. O suenga ma wha ata o ngā au po tau whale manawa. E ma whai o na wha sao ina iola. A mau aloa lau pusa, whai loa. O e sila fia e iwa te si male tolu wha miliona tā la le se leni ale UTOS ua toi whaasa fua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe tā ua a lau ainga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tā la, ma le My Cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le e-maili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le whaaputu ngā tupe teo whaawhainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo whaawhainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngā o si tutona New Zealand, whaapea se tino fōa le potumalo lo, lau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, lima whāwalu, o valu se lau, lua, lima whāwalu. Le wa se anto le temi le radio Samuel le divang ola so ia se fulu lo milu tolo toi o le tale o le tula en lua tale lua amdantu se fa o popunga o tanto wa telefone le ngana Samuel te pira mai ele vai o telefone wala tanto wala leo e mo te bidei o leo to the way ni sidi on tanto fa linga ma fa silsilanga Pio Masilia i wala le longo puili i lo to pa ia ya ma lo to maluni si fa moe ni si fu fuanga o le dia masina o novema e before ile na masina fo o December e to mo antu le tanto free final lunch wa warma aingo au kilani fa maulele la no ia so fa journey o le final community lunch e mau fuai ia tau mafa vevela o le ti vevela fuala au aina lava second hand ia moenga ma le tele isi o mea ngā mo lo mota e mauai fo i le face painting mo le whanau e le se tupe whaaluai i nei aso uanta breina o le aso so ai o le aso lusu ma le tolu o le asa aso lusu ma le tolu o le masino november e le o le fai o le vai nei a o le vai se fo aso sa so lusu tolu november i le afol se fululua i le awolianga i le afo le lua e fai lea i le Eastdale Reserve i Avondale i le kapaka awa wina tielo wa inga ia ma uoma ma sani e fa nga ina ia tanto wa ele ngato o loa ia na foi mo wa ia tanto tau mafa mama ia anto ai la ma le me fa ta fa o ile fana
ia ua o maupu ka kou ia le lei whaaptai. O leisi a tātou whaalinga whaasesilanga mo i lato uma e tupunga mai a talataina nofo maui mai tua to inga mala talataina i matawhanga i ulutungia i ali pata. O loa lala i Samoa, Amerika Samoa maso se tafa o le kelope. O le awhia le tātou talanoanga lona lua i le Church Unlimited Cafe i le tolu pa Lima Teatatu Road i West Auckland i le astona i aso lusfu maliva o novema lua filurima i le tau se fulurua i le Hawauli. Ma tau te walau tua i le awa ma le whaanoano i le paia ma le mamalu i o tūtulanga whaalupe a fia mai matala au mai. O lole au i mai. O le ale whaatali ai fuafuanga le tātou ainga poto. Ai monisi whaatalanga a whaia te alala i New Zealand wala au le o lua fitu whalua o tasi lima lua ono. O lua fitu whanua o tasi lima lua ono, a whai te alala i nai au se talia, o le numero le o wha, tolu lua avaluiva, iwa lua iwa fitu, o wha tolu lua avaluiva, iwa lua iwa fitu whaamtai, o lo seinie talataina, valusia talataina, le ala i sala noa William Palmer, to inga malawa alotu talataina, mai fopo ono sai Palmer. O le a whaia se whaalinga o la eia le Pasifika o la eia whiai fo i matatau pea po le malu i le Te Puke Community Centre i le aso na i neia se fulma le 5 Novema mai le tasi le awaulianga i le whae le fiafi pa me o leo antoa tātou malu matatau ia awa lava le mai mo i eia le tono ufa befoi ia le sungai wha masino. Whai antu lau la i sa moe wha adi lau pea po lau malu. Ai o loo mo mia, ia pea wha pele, i eisau whare inga lai titi. Wha amsutari i fol valtua ia Sabrina Fale. I le olu o tasi iwa o tolu o tasi. Olu o tasi iwa o tolu o tasi. Pea whai o nei eisau tamai whare inga. E fia wha tuwai i lea vaenga o le aso i le asto nei. Aure ngalo sau lo minga o le tusi o le songa antoa i male lo minga o le vau filifili o Samoa e mawai whaalapenga o Samoa i sifo tutuila mamanua o nisi o talatu o Samoa o le ngā upu o le matafa i o le matai le whaingo whaalawalawe pe o whai poiponga ma liu le o siu singo a inga ve sila whainga o Paolo o si i whaanoalo whaalangingo e kale sia ma le tele o le ngangana o whaanoalonga e na o le fitu se furu tala le tau. Now the official radio Samoa le tolu pa tolu ono Hopel Avenue Manukau e maua tuai saulo minga. Morisi whaamtalanga walau mai ia le lua ono lua tasi lima iwa tolu. Lua ono lua tasi lima iwa tolu Peter Iane e lo tātou penga te whailangi o le shopradio.samoa.co.nz shopradio.samoa.co.nz e whaima iei sau oka o na kiliwa antu lea i so se antunoo o le lalolangi o lo e nopia iai ia po le nei te tautua ai taumulele i mo ainga no e kalesia i Samoa. Ma le tātou whaasilsilanga mlumuli ma taute whaasilsilantu i le awa ma le whaaloalo i le mawhitanga alo mo tama whanau a le kalesia e whakasa i vau tupua whale alupo i au kilani dei e whaapea. O le au suia le tātou whanutanga i le afiafio lo sa a sau nei a sau se fulma le ono Novema lua a lua lima i le Julai tolu i le Hawauli o le no whanga e whai ai o le se fulu wha a Gordon Road i Papa Toi Toi wha me moe o le a tātou whailoa i ma whisila whai ai i le aso i le alofa malanga le o le tua ma le wha anono lava o lo se nia le nei wha silsilanga e le teitei whono ma le pa ia o le laulau. Ai morisi whaamtalanga pe a whai ia o le nana wai te leni au whisili o le olua tasi ovalu ono iwa wha le numero le telefoni olua tasi ovalu ono o valu o ono iwa wha e te wala au iai ia ona marino ai leo le manta o le vai ia o nisi leo tātou wha silsilanga leo tauru mai le rewaenga o le Hawauli i le tautuam lau nanga nei le radio Samoa tasi lima iwa tolu amo
au fika yele tru mo fa wa wina nga wenga chuche ma faiva no filima le nga tfu ile le a karikali le kimi piki ele fa na wa onga mai si foi na wo tui wa fia tu fu le to vale alu wele kaimi mai markoko ai le ai ma se menga wa ko ngai ya uma kulponga nge umuska kinge muska take away sole 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 o solo fiesida o solo fiesida kui mai fa musica sole 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 wa makanga lue vai tenga mawala ska kinge o seki for it tonight oh susu maila ia oh lulu vai lulu lima oh fa saulo kua oh pati popo oh ale mawala ska kinge kasi va pea fa vai lumore baila yeah la loca calo mai pa calia coi sola ko esa wai ai abo ke popo se uso ala kilo kamangani el lucky for you two times sole o solo fiesida kui mai fa musica sole wa makanga lue vai tenga mawala ska kenye o seki for it tonight oh susu maila ia oh lulu vai lulu lima oh fa saulo kua oh pati popo oh ale mawala ska kinge kasi va pea fa vai lumore Yo me foi fa pengi my brother yo so fa for shit ku wa fa ke inen le manga o mi ase ke le un tong wona ka o I de menga kai suma sa ka kolengi so mai se baby boom bye bye oh susu maila ia oh lulu vai lulu lima oh fa saulo kua oh pati popo dance like there's no tomorrow sole o solo fiesida kui mai fa musica sole wa makanga lue vai awa ke popo le fua alu pea oi sole o solo fiesida kui mai fa musica sole wa makanga lue vai tenga mawala ska kinge o seki for it tonight Siva maya ole tausala ai ole onitama e ole teine ya tapa e mase sei follow la nuga Siva maya ole tausala ai ole onitama e ole teine ya tapa e mase sei follow la nuga e mana ya telefo ile vai iseta ma ita ya siva ai vai ai atu fa amalo mo fa ale fo mo ai ole fo e mana ya telefo ile vai iseta ma ita ya siva ai vai ai atu fa amalo Salala matata ata ai ule umota ngata ai amata fa au wapa
se tau salala matata ata ai ai li uma o tahata ai amata fa'au wa pa'ulu ai fo ile manu E toi whātalo whātui lau whāwhunganga le nei tū lau le aso, alo mai au tātou telefone nei, Mailo Radio Samoa. E whāswulu ono tau sango se li intia, e ngua i a Parminder Singh, mai Hastings, ua whaasala nei le to ese mo le se fulu whātau sanga ma le lua mahasina, ina ua whaamaonia ona mo lianga, o le whai a inga whai wha malosi, ma a whia ai mo mo lianga o le whaonga ma le le te tau, o le sawa ino tangata whainga luenga. Whamauina o Singh sa ave ma whaatono le company ua whaingoina o le Workforce J&B Limited, lātou te sa ilia matu inatu tangata whainga luenga, mo le teleo company ma pisinisi tau whaatuanga i whaitu o Hawke's Bay, Gisborne, ma Manawatu. O le nei mata upuna afua mai i singa luenga whaatino o leo leo ua whaingoina o le Operation Wentworth, o singa luenga whaipaanga ale au nanga leo leo, ma le pūlenga o whemalanga inga. O lea na sue ai au onanga nei ni whaasea manitangi na whaaulua tue tusai mga yoinga o le ua fia. Whapea ai ma le lelele o na whai ai o tangata whainga luenga. O whaawitai ai leo leo i lātou na fia i nei whainga whaasautu la fono i le lātou toa i le mawhai ai fo i o nanga i atu e lipotia i a ngā yoinga. O lo sa ile leo leo se li im na lipotia atu. Le whea luai malona tau aveina ai o se la au malosi. Whaapea na sola ese mai se ta avale na lavea i whaitu o Rocking Horse Road in New Brighton. Ma ona o lea tūlanga o lea na tāpunia whaafua se i ai se tāsio a onga tūlanga lua e la tāne mō puipuinga o whanau. E tā ua e lua le lei tūla o tāpunia le nei a onga. Ma ue moli mauna o lato wa aia se li tala vou ma se la au malosi lona i tu aingo le air rifle. Mai tawina le sola ese mai le taavale na lavea, mai whaamawina e leo iai se mata upo lipoti atu, o iai se tasi wa fia, po o iai fo ini manu anga. Ta ue leo leo o ngā lulue uma le tele o vaenga e au fia ai le vaenga o tai whausasongi, po le dog unit, o lo whaasolo pea sa iringa i le taimi nei. Inisio tala ua lipotia le amata fuafuai o le kolisi o Wesley po le Wesley College e a ngai i le tūla fono, whaasanga lea i le ofiso i loilonga o a onga po le Education Review Office. Talu aiso lātou whai unga e tāpunia i whai tuto o le nofotu mau o le kolisi po le hostel. E peo na sila fio se taimi ua sola na tu ina mai ai le report i le Education Review Office e whailo ai tu langa o le maualunga o lātou popolenga i sa uanga o lo whaatino e nisio whāna wa onga whaasanga i nisio tamaiti a onga. Mana whaalia le ERO o le tele o whaasea e le o lipoti atu ma ua waaia le alu alu pea i luma o anga nei a whāna o le whao o lima i isi ai le o whaia i ai se fuafuanga le a onga. Ai ui se tele ai o a fianga wa fofola nei le ERO po le Education Review Office i leo atua i o ia whaasea. Ai watua ia le ulua ongar kolisi ia Brian Evans le ofiso i loilonga lo lato whaataua na wai o whanau e whaapea e le saunga le mule no fotu mau po le hostel. Whai lofo e Evans e le ai se winga o le tama whai e tapu ni ele no fotu mau. I la le tu, e le mautinoa lava le saunga le mu o se tamaiti tia onga, tu sa lava pe tapunia ma ave e sele lai sene o le nofotu mau. Whaopopo le li ulua onga o whaisina le manuia i tau mawhainga ale ERO. Ona o le tawa na wai o whanau ina ia i oe ma whaia ni whaamtalanga le sao, ma whaaleanga ai le hostel. Ua whaalia e Brian o sāvalia le leia le a onga tūlanga uma ina ia mauti noa le malu pui pui o whanau a onga ma le a awhia ini mata upu onga o ngā whape nei. A ua ia manatu, ua whao ngā lava le ERO mata upu tuwai e whai ai o lātou whai unga. Mai tala mulmuli au atu le tolu se lau wafe ta la New Zealand le au whae le se leni a le lau wafono au kilani po le Auckland Council waftu ina mai nei mo tau a penanga mo moli emo le kerisi masi o le tausanga nei. Ma o se mata upu o whaali ai manato tangata
O isi ua upuia le tele o lea se leni ua whaonga mō nei fuafuanga a o iai lava le atunu i tūlanga pangatia o le alu i luma o le taungata o le soifuanga. A o isi ua tali sa paia lea wha moe mali manatu o se mea le leile tu ina to le nei se leni. O se itu e sanga wha amatango fiai le taulanga ai mai se ia tō sina atuai le anga ia tō tangata e mai moa mamata mata. Manatu o se tupe alu le lei. Ma ua foi a tonu e fesosoani ai le una ia o pisinisi mo la tō tau mawhainga. Whamawino le nei se leni o le a whaonga e whaatawaini mōli emo ke risimasi e tai 5 mita le umi e tauai whaitu o le Queen Street e peona teu i tausanga uma mō mai moanga a tangata lautele. Mō le sila fio le tausanga na te anei na whai ai se la au ke risimasi te le i le taulanga. Ma e o atu i le tasi miliona le au whai o le tupe a le laulaua fono au kilani na whaonga mō le tu whaatasia ma le tauina o le ala au ke risimasi. O tata telefona mo le nei tu lao le aso whaaftai whaafonga mai tō whaaseifua. Radio Samoa Tasili mai batolu Amo Radio Samoa Tasili mai batolu Amo
DJ. Come down and see what's more. Watch him sway up back. And Mr. Party with Thomas Samoa. So come on, get ready to see what do you want some more.
Sorry for
Whavianga I le dinga ngola woli so if loi to will see DJJR ida wolus fun mal tolo video to bete nele to la en lua fe le to mount to mangtalo fa malo so fu amruia malelangi mamole tanga fa try le fianga ya le lua yeli aisha hu to vanga on telephone le radio Samoa il tulanga foi pe ona wida to wanga to telephone ila woli le so ile ngana Samoa o le awa o tau le maina ia le lisi lea o le tātou au le manu Samoa. I lana ta longa lona lua o le ta longa lea e so antu ai. Ia, ale manu Samoa ina ua mai, ale ta longa mo mua o le ripa charge mo le muli, o le no mo le muli lea ta wana manu malo ai le manu Samoa. Ia, maua i loa lona no fuanga tu ma i le i pona langi le tausanga e lua whelua fitu. Ua mai, ala le tātou ta longa mo mua, le ta aloa le manu Samoa ma le aua Brazil. Manu malo ya ile manu Samoa lana talo mo mola da ole vaveau la ole asfrile asumne tu sale por le afole fa il vaveau por le il vaveau na ole asfrile asos full mal fa November le usa ni tu ile manu Samoa fitawi ya mala malo sile mai le tu o Namibia tu sale ya le temi Samoa ya mala temi fo ye sila mo le ta longa pe tu sana ole afole lu ole vaveau ia tanto inai sini melepone ia ai pe ia he tuele titi tanto inai fea i Brisbane ia le ole aule le tanto manu Samoa le usa ia to mole ta longa timi bo ole ai ala e inai ia le toninga le manu Samoa le sa ave foi me poutu le wallabies Australia i to sanga o mavai le sunga ia Scott Seal numero lua le lio sama malolo numero tolu titi e tu monga fata le ni seu Numero 5 le li Captainia Theo McFarlane, ono le li o Miracle Fai Ilangi, Fitu Alamanda Mutunga, Valo Jacopo Mapu, Iva Jonathan Tomutene, Sefulu Rodney Yona, Sefulu Malajasi Vafawese Apelu Maliko, Sefulu Malua Lalomilo, Sefulu Tolu Tu Muamanu, Sefulu Malfa La Trao Akiong, Yamalful Piki Manu Samoa Vavea Australia Asomne, Oleni o Jacob o Manga. Ole no fo la fa le leo ho sa uri ba ia Millennium Sanerivi Titi la Mostelle Michael Alatoa Ben Petayani Abraham Papali Kona Tupai fa le toipeni ma tuna tuitama Ole ni sila dal tanto man Samoa le sa ni tu mo talonga ele fa ele va vea la sforile a so nei ya tamu de maruia ia le alo anto halo ma tama fa na wala tanto tro sa ilinga leo le tātu wawaro muli ya wai umalo I ai le maruia o longa winga o pusi no fon tātu ai amalo I koe malo ya I foi ya Belgium il vains fo ya o kako umawo I Australia le pola langi le lua filo fitua Seata ilunga ole fata ai se lave ai mai Taimi nei tarau o te aina Te uma sa o miti ai o te whaia Taimi nei tarau Pavone Mata ai tatala au mai se avanoa Taimi nei tarau o te aina Te uma sa o miti ai o te whaia Taimi nei tarau Pamole mole patale mai Ole au ina I le whakawama Tu
te pia o se ata ilunga o le fata ia I se lave ai mai tai mi nei tai au o te ia e uma sa o iti ai o te paia tai mi nei tai au vamole mole fatal mai o le au ina I le fava tu isa o lau o te tāto atu sa o tau mawhai te loa te iau o mawar wena te tau atu tangata se tonu le me whale tau mau loa lofa ua tā wala ia maua se tangata tortoi amata ai te tala au mai se avanoa This time tomorrow I'll be with you. All of the things I've been dreaming I'm gonna do. This time tomorrow wait for me please. I'm gonna be there forever. I love you Louise. Tai mi nei tai au o te iāina e uma sa o miti ai o te whaia tai mi nei tai au vamole mole patani mai o le au ina I le whawawau Luisa Awa ni MC Afasala Lawa tu sa Aula Radio Samoa le tamu sanga teto fitu ale Malisi Pacific International Sevens ile aso se fulu male lima o November mai le malata alo le Manuka Rovers I mangele mai le iwa le tai au los fulu au malo los yole afina wina le champini o le nefo tau sanga valu au mai Samoa fa au mai fiti mai si au mai New Zealand le Malisi Pacific International Sevens lua afe los fulu male lima awa ni MC lunga le YouTube o Radio Samoa tasi lima iwa tonu a bom Ua mawhai ona awina atu nei whaasalalanka. Ona o le langolango malosi a le Dry-Bond Construction Chemicals. Whafsota e nei loa Alethea Famuina I le olua tasi o whaalua tasi lima fitueva. Le G-Manor Wholesale Autos, tuatu si Loa Valu, Atkinson Avenue, o Tahuhu. Vili loa ngal malmana, tai ngal malmana, I le o valu selau, found on lua, ono lua tasi. Avia maua sosa, Omega ka, Diana lowi moa, Omega ka, Sabale tau mofie, Omega ka, Vili mai loile Omega ka. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive I Manukau. Po le telefoni o iwa lua fitu lima valu tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega ka, Umalole keisile Omega ka. E te manae maua se luma nae manuia o la wata li I polo wa whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nae ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o ngā toe lea ni pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga I le whainu mera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulu whale ai I le universite. Polo university entrance I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o ono. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. Ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu.
A whai wa umala dei tau sangai te le malanga I Samoa. Wa saunia nei ala DigiCell se avanoa I te ono malo ai I se pepa malanga matoi fo I mai I Samoa ma le 5 se lautala Amerika le tupe te tawhau ai. Na ona whau ngā lavo le ClickX e lafo ai lau 5 se lautala New Zealand po le 5 se lautala Australia pe silia tu foi I le mai cash le tu ainga I Samoa. O le mawale o le avanoa I le se I le aso mua te sema ma le se I munumuli le aso 5 Januari. E ma whai foi o le e angava ai le se I pe a lafo se top up tolu sputala New Zealand po le tolu se futala Australia pe silia tu foi molo ainga I Samoa. E ia inga o le dei whabitoa. Marui e tele aso fia I ainga umo Samoa. Tasilima I Vatolu Amo Radio Samoa.
Le fea ngai ngā le tau sala wa se en mo au ila na pe a sila fa a pepe mai o mata a fa ata fai a wanga e peini pe au la langa e te ngā oi ai o fatu o tama sa vini i mamala o au mo e ngā tama Lota loto e via Havana Tomai ale au afa o malama I anganga e momoli ai lota ngalala Oi oi awela ta pele pele Ole alofa moni lefta ole ole Sosi vale loto vale Ota nafta eta fe Tumai se au manga ela e iwanga ngana Tata soai ile atu vasa Se tau tai mata palau lana ba ele fau sala Atumbua e fai aile aleana Le fea ngai ngā le tau sala wani ai ngā wha alala Esa sala wha apua o le fasa Le ki o malama sao ai le whatau tala Esu ena tonu ai lou uwhi mata Oi oi awela ta pele pele Ole alofa moni le ta ole ole Tala ole asosi vale loto vale Ota nafta eta fe Oi awe Funa la upele Au mai aso alofa Se inga se Se whakamali nao le punia la waa le ringaingo lea woli le whiangainga le tausala e langa tuho I leo stasi o whantunga. Ia, mai Elena Yolanda Mali Toa ma vivi inga le whianga o Moa Tau. Le wana toe sifulu fitu ma leo whabiru tau nta leo ling tulai tol.
Charlie Tulai Tolu na toi fa funga leo le tunu ui se fa poponga o tātou tala i vai whanua le sai fa funga i le Tulai lua i le wauli o le so. Stasio matau lewa lewa na fa ta milo vo i le tono New Zealand. O lewa mai a le whaitaunga lo na tolu o se tasi nei o pili. O le pili e fa pea e mawhaiona fa tūlanga i se tūla fono. E tutongi e i lātou o lea e tumu ai lunga o le awal tele. E kusa o le pili wa whai ngoina o le congestion bill. E pe o le mai alo na whaitunga lo na whaatolu. I tutonu o le pāle mene i lea soa na nafi. Ia, mai o le tūlanga lai pe o le iai ala tātou pili lea i le teimi nei. Whai mai. E iai teimi o le aso. E whapele na matua i polo kai lava lunga o le tele. Ia ele me fio le tātou misia teimi o le tai au. Eoi, na uilunga o le monto wei ana rei la le tai au. E whai atula utala o le makuasi loa solo leo o tāwale. O le meu teo foi. E le ai se wha le wale tau tāwale. E le ai se mafua anga le na o le mu tāwale. E ie almon merkanga ka foi le ngai lua kurunga le awan. E makua e se me la alu ie le mafaufa. O na tu wei ne le taufi. A o le monto wei le me la ie. Ai le ai mo se mea le nga kūra kaufi. Eo, a whila i te fie tū loa au lunga le taufi. E rea o nganga e lunga se motowi. E siria o e kamai e kai koru sfuru. Fas furu, 5 kilomita ni tūna. O le mea ngā lea linga polo kalaka ko motowi. Eo e le vape hui leno le kele o ka awan. Ai to a tele o tanga, ta tele o avata awan. So le fie kuku i mea ngau kaufi. Ale ta tauna fa bi no ile ta vale. O le si vainga ta te meita wina i lungo motois. O le oso me o le loli le asau i le fast lane. Ala e manino le tūlafon, no le fai mai o le tūlafon. E le ma fai o na lusta vale le mu i le fast lane. E o le fai me le tūlafon o ma le tapula o le sao me i o loli. E iwa 10 kilomita le tūla. O le maualunga po le sao le da. E te tauna o ti ei mea na o loli. Io, a mi se ala pe o nei avela uta. Ia, le mele ye, chole, e fiu ma ko wari e fa e mo ko mori, fa karikari ki mi ki fiu e sei malunga le awa. Laki ane e se ma ko pampa foi lele luma i mangua, kukua ko lele kuku i au kafana uru. E Malaysia name, se fa mole tanto ia avitava. E le fa pe ki anu wako i kongo le motowi. Ngai na kule ngofo e lunga le fast lane. Le lane le pito le o ngā ton. O ina, o lai wha awano e watu i ta avale e fia sao. Ia ma watu mauanga i luma. A e fia kua e lunga se lane. Ngai alule le lane e au tafa. O ina e o i ta avale fo i e o le vanu se furu. Iwa se furu. E fiku se furu. A te tonu ale pito, tonu ale moa o le aua. Tu ina mo tāwali, o le tau wha tope antu alantou whainga malang. Inisio no whanga lo anga i atu iai. I le wha awa tua i lao le wha amatalanga. Whai mai, o le mele tau o le tutongi. O le whea i o tāwale i no whanga tumu i lea teimi o le aso, ma lea teimi o le aso. Whamai o lo whaia lea inisio antunu o le laulangi. Ia ma o le vana whaatatal no le mata upule i tono New Zealand. Ia ma o le dai te sila iei. O le toi ngā teimi foi nei le sau le siti mo au kilani sautanei. O ke whai aku o le makua si loua. Ia e whiolono na si loua na emi ngoi. Ar koi ngā si loua foi lele ku ai lava. O le mea ngā e makua wha le kōngunga. Ia, wa mai la le whainga. Wa lele i wha tūlafono ina foi lele i tūsia le tūlafono. O le wha pia mai. O le a whai ai se tutongi. Ina ia wha pia lea o na tutongi e aveta avane. O lo o lātou wha o ngā ina. Ia se no whanga tūtaulanga, downtown area. Ia pe mawhai o na angai. I awala i pito i sili o na pisi. O whese awala na tila fia e masa ni o na matua i pisi e le fiafi. Ia, ngā, tofu ala pitonu, ma le lātou awala makua i pisi ai le fiafi. Ia, o i manukau, ia, o i Cavendish Drive, o i nā i lunga o Puinui Road, ia, o lunga o Lambi Drive, te irirangi,
Great South Road a wala na matua ipi siapa o Jamie le taiao a toai fo i mala Jamie tu waia o nga alefana o no wingala a fai e koe fa popo ku i male ko kongi dia ona e no fo le mfa popo o le ka wola o pingising o le fai ngo pa o la ka vale le fa sa ngo pa o la ka vale o le Warren of Fitness o la ka vale ia ona luan tuaila ia le pingising i leva yaso maleva yaso ia ona fa popo ko ile male me o le me puat te lo le me lo i ka ko awala ele ma ia Auckland Transport ma le fai ngo ala tu trailers ia fa tu ni au tafola wa ma te love ele o toi o miste ona saule tu o sa fa ingo se selen ua maua e le pulenga o femalanga inga i lungo le lau ele ni au kina ia se fa i se lan tu profit ua maua talu ona fa tu ina lan tu me puato e vola mala wala no fa tau ye le dala i le vai son se vai tu ni i ni le vai au kina o le awala le fa mai o le a fa tu ni me puata se lu o le me puanta e fa tu i lisi amatanga o le awa o le si me puanta e fa tu i lisi tu i lisi va enga e tini atu ye awala fa mai la fa ngore me o le a pu ele ko la ka vale le amakanga o le awala le ia ona toi pu ele pe a o i lona fa siunga ona fetango filola ia le o le va enga le NZT ma calculate pe fa tusa le sawa e kakau inga e arua kumai i le kureanga i le kure a faila e fua antu ai wa sawa kele lau kawan o longo wi ia la maua foi lau sala o le wingo lau ka o le mere wi i kako e ngā le e mau maka sala ngā o siau kama i mingo ia sala ia janto fai tete maano anu mamau ma mea nao sala o le makoa kupe mai maua o nā meo sala ia e misi love ia langa ia tu leo man tu le riva ngola wa le piki le fana wa onga ile tu wa yo e ma tu ala fa me fulu tu la fon e ye le ava no ele me fa ye e malanga e se manusi pe a fa ye le fa ye sa fu nga i sa sala e le i tu tongi ia ba ai ala wa kopa o mala o pasi nga wo manga va e ku ko le mala va le fa me ya me i me le ku le fa me le mole lo su so we all ta umaya ona o ita sa otumai o tafa musu mai ilo tania sa umaya itelo for morning dia ita Never for your tele, the swell of no ya or your soma. That's why say you live for a bow. Papa Pinetta, I might say shit up for no. Get him up from time, yo, let me to love. I feel no pillow for my only person. Oh, no, for Yasakele, come with Suma. So, kill Sammy, you're enough to go out in Bunga. Get him a Kalakaba, you let him go. But he little time, but it's very well. Not Bunga, so by your
kai ku pe yo au ta fa maranga kau ku wai fa pe na wai kau ngalo ya pa kula i le mpuka ke lo mai ya ika te sual te wa sai le pengo fio le polonga mala fie so kamba fa lo la la lo mai pe ti na sunga i lo me u sabi o maunga mavao o te tawa sa ai o whainga tamatinga o me uma o te iai o le sabi o maunga mavao o te tawa sa ai
toi whātalo whātui lau whāwhunganga le nei tū lau le aso, alo mai au tātou telefone nei, Mailo Radio Samoa. E whāswulu ono tau sanga o se li intia, e ngua i a Parminder Singh, mai Hastings, ua whaasala nei le to ese mo le se fulu whātau sanga ma le lua mahasina, ina ua whaamaonia ona mo lianga, o le whai a inga whai whaamalosi, ma a whia ai mo lianga o le whaonga ma le le te tau, o le sawa ino tangata whaingaluenga. Whamauina o Singh sa avea ma whaatono le company ua whaingoina o le Workforce J&B Limited, lātou te sa ilia matu ina atu tangata whaingaluenga, mo le tele o company ma pisinisi tau whaatuanga i whaitu o Hawke's Bay, Gisborne, ma Manawatu. O le nei mata upuna afua mai i se ngaluenga whaatino leo leo ua whaingoina o le Operation Wentworth, o se ngaluenga whaipaanga ale au nanga leo leo, ma le pūlenga o whemalanga inga. O lea na sue ai au nanga nei ni whaasea manitangi na whaulua tue tu sae mga yoinga o le ua fia. Whapea ai ma le le o na whai ai o tangata whaingaluenga. Ua whawhitai e leo leo i lātou na awhia i nei whainga whaasautu la fono i le lātou toa. Le mawhai ai fo i o nanga i atu e lipotia i a ngā yoinga. O lo sa ile leo leo se li im na lipotia atu. Le whea luai malona tau aveina ai o se la au malosi. Whaapea na sola ese mai se ta avale na la vea i whaitu o Rocking Horse Road in New Brighton. Ma ona o lea tūlanga o lena tāpunia whaafua se i ai se tāsio a onga tūlanga lua e la tāne mō puipuinga o whanau. E tā ua e lua le lei tūlā o tāpunia le nei a onga. Ma ua i moli mauna o lātou wa aia se li tala vau masela au malosi lona i tu aingo le air rifle. Mai tawina le sola ese mai le taavale na lavea, mai whaamawina e leo iai se mata upo lipoti atu, o iai se tasi ua fia, po o iai fo ini manu anga. Ta ue leo la o ngā lulue umma le tele o vaenga e au fia e le vaenga o tai whausasongi, po le dog unit, o lo whaasolo pea sa iringa i le taimi nei. Inisio tala ua lipotia le amata fuafuai o le kolisi o Wesley po le Wesley College e a ngai i le tūla fono, whaasanga lea i le ofiso i loilonga o a onga po le Education Review Office. Talu waiso lātou whai unga e tāpunia i whai tuto o le nofotu mau o le kolisi po le hostel. E peo na sila fio se taimi ua sola na tu ina mai ai le report le Education Review Office e whailo ai tu langa o le maualunga o lātou popolenga i sa uanga o lo whaatino e nisio whanau a onga whaasanga i nisio tamaiti a onga. Mana whaalia le ERO o le tele o whaasea e le o lipoti atu ma ua waaia le alo alupea i luma o anga nei a whanau o le whao o lima i isi ai le o whaia i ai se fuafuanga le a onga. Ai ui se tele ai o a fianga wa fofola nei le ERO po le Education Review Office i le o atua i o ia whaasea. Ai watua ia le ulua onga le kolisi ia Brian Evans le o fiso i loilonga lo lātou whaataua na wai o whanau e whaapea e le saunga le mule no fotu mau po le hostel. Whai lofo e Evans e le ai se winga o le tauma whai e tāpu ni ele no fotu mau. I la le tu, e le mautinoa lava le saunga le mu o se tamai te tia onga, tu sa lava pe tāpunia ma ave e sele lai sene o le nofotu mau. Whaopopo le li ulua onga ua whaisina le manuia i tau mawhainga ale ERO. Ona o le taua na wai o whanau ina ia i oe, ma whaia ni whaamtalanga le sao, ma whaaleanga ai le hostel. Ua whaalia e Brian o sāvalia le leia le a onga tūlanga uma ina ia mauti noa le malu pui pui o whanau a onga ma le aafia ini mata upu onga o ngā whape nei. A ua ia manatu, ua whaonga lava le ERO mata upu tuwai e whai ai o lātou whai unga. Mai tala mulmuli au atu le tol se lau wafe ta la New Zealand le au whae le se leni ale lau wafono au kilani po le Auckland Council waftu ina mai nei mo ta penanga mo moli emo le kerisi masi o le tausanga nei. Ma o se mata upu o whaali ai manato tangata o isi wa upu ia le tele o le se leni wa whaonga mo nei fuafuanga a o iai lava le atunu i tūlanga pangatia o le alu i luma o le taungata o le soifuanga. A o isi o tali sa paia le wha moe mali manatu o se mea le leile tu ina ato le nei se leni o se itu e sanga wha amatango fiai le taulanga ai mai se ia tō sina atu ai le anga i ato tangata e mai moa mamata mata manatu o se tupe alu le lei ma ua foi ato no e fisosoani ai le una ia o pisinisi mo la ato utao mawhainga.
Whamawina o le nei se leni o le awhaonga e whaatawai ni mōli emu ke risimasi. E tai 5 mita le uomi e tau wai whaitu o le Queen Street e pe ona teu i tausanga uma mō mai moanga a tangata lau tele. Mō le sila fio le tausanga na te anei na whai ai se la au ke risimasi te le i le taulanga. Ma e o atu i le tasi miliona le au whai o le tupe a le laulaua whono au kilani na whaonga mō le tu whaatasia ma le tauina o le ala au ke risimasi. O tata telefona mo le nei tu lao le aso, whaaftai whaafonga mai, tō whaaseifu. Hey, hey! Le dawa whafunga le manu le nturu swapu punga rao tātou tala I vai whanua. Ele ngata Samoa mai le whionga ia lulua I ringa Aisha Hooch. E mana vanga o telefonu le radio Samoa I le dei a oli o le asa lunua sa se fulunua o le dei masino novema. Lua afe lua lima le atu maus whapu punga. I le aso anta au I le lofa malanga lei o le tua. E mo tumini iwa malo antum whaantala whaantu mantua langa te lea. O le whana wa onga le rau tu wa onga tala wata maiti. O mai o tau ea mai lea onga I le neia so lulu la tu. Se anu lea ngopole nasa e no foi le whale. Ia le wha maule lu kuspa tono le ta vale. Tonu lea inga sui o fua onga. Wa iau mea onga nana watu e whai e whai. Ia pia mana whai sina u whaas koma. Le venga le tātou tala o le tau mulanga I anto le poana ni mala so antai au. Mo tātou ni au kilani whapefoi ea ma Samoa. O le tulanga I le poana nei o le whawela ufisala wa ai tau e ono iai ia timunga ea ma le tō whatautau savili nei o anto le sele lau kilomita le tula I no whanga taa lai. O le angoto le lai le ono midu te ai le valu le poana nei ea mai o le malu o le es fulma le ono tike ri. Ja, tau le vainga mola soa tau au ki lani o sone le lai le whamiru te e te ai le ono I le taiao e awawa mai oro yeina I wanga e ma tele ina mamafa e ato ai ma wila ma whain tili ato ai ma tingu aisa I te miola woli ma le fiafi ma lo silang mai o savili ma li tu I ma tu I sae fa solo ina ngi mai li tu I se sifo ai le I malama e le taiao a taiao na fa solo antu lea ina angi malu mai le savili le taiao ia male ha woli ioe o lono winga le timu le poana ni mo le vaveao an taiao ia ma fa solo koe lava fa penga ia winga o le tātou tau te fa tala fa tu ia inga wo mai mai la tu mo lo mafuta mai Samoa le venga nei le tātou tala o le taulanga ia tu le poana nei ia male aso ha taiao mo Samoa. O mele official wa ai tau I Samoa o le ai ai timu pupu e mai mamafa I siu taimi mai lea wauli se ia uliele fiafi ia anto haila ma wila ma faintili lea o le ai ai mo Samoa. O le venga mo le so anta mo Samoa le ai ai timu pupu ia wala val si le fielo tātou tro eleini la mtainga o ni timu ngo mamafa mo le neia sululu. O le tulanga nei pio nei winga o le tau I le so ia toi fa mo le so anta hau ele nganta mo au kilani e fa pefo I mo lo tātou fa siramanga I Samoa. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Good morning, class. Good morning, Mr. On a track. Ia ole ole a fight tata tanga auna. T49. Wow, name. Who's on a track? Accent. But ya onga tire drama le so Jason. Afeturen a sabe a ya. Bye, follow my. A e I o ufanga la monu pisa TV he caro. Ole bro, Rora Petit. A e I o ufanga la monu pisa TV he caro. Ole bro, Rora Petit. A e I o ufanga la monu pisa TV he caro. Ole bro, Rora Petit. A e I o ufanga la monu pisa TV he caro. Ole bro, Rora Petit. Jalo fatu le mama no le pasenga la mama e pupula ile ngita wa inga apise eba e pengi wa amaka
le fau la o le longo o le tau longo longo a e i o u fanga la monu pisa TV he karo Ole roa Rora piti a e i o u fanga la monu pisa TV he karo Ole roa Rora piti Chala lelo chala la cappuccino asesino fue medio le fa aquele a ola le guangimo tum saho pule lava oe pe ama kamele oh hey si I'm a turn I'm a see us in a rock to the eva all me long mana and a papa and I sing a song 5-4 children and so sing along I sing a ra 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 I sing a ra 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 I sing a ra 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 ya o me ila long ese se me anga Momoa, Nufoa, Ole Pinko Fia Fia Itina, Sa Ole Fawava, Ti Ole Tole Fia Fia Itama, Diva Alele Ile Ea, He Rota Emota Utia, Ka Kirikiti Rora Piti, Ole Manulea, if I don't fiti, A E I O Ufa La La Monu Pisa TV He Karo, Ole roa Rora Piti. A E I O U fanga la monu pisa TV he karo Ole roa Rora piti Ya umalon tu sira mena tu si taponi ra papi le mata malong tu wa tatu ma malo ya tu fana fa malo sne yasu si por nai fa manatu ba sabana ruis pe au mai ta ya uma anu popo jesu mai langa serum notes le ya o ma te ya ma lina tat pino ita ya ni la fiafi E te manao e maua se luma na e manuia o la wata li i polo wa fafine. Ua se fulu nei tau sanga o faatino le Pacific Advanced Secondary School lea au Onanga. Na whaavaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga i nai ngana le Pasifika i le NCEA. Maua fua o fua o ngā toe lea ni pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga i le whainumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulu whale ai i le universite, polo university entrance i le tele o kolisi i au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o lua ono, mo nisi whamtalanga wala au loa le pass i le over se lau walu o fitu lua fitu fitu, over se lau walu o fitu lua fitu fitu. O mana o mie o e pose isia lo a inga se fisoso ani tau whi malanga inga mo New Zealand. Ima ta au poe peo le vaita mai no whanau po anga luenga. A whaia lau tali o le ioi, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iailana lai sene. Ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau o fisoso ani iai Ken, ima ta upu tau whi malanga inga. E awhia ima ta upu na o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le openga te whailangi I Molimau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. Ua whaatonu lau whanau sia o ngā amata. A whaia te alala I mangeli sa sae po o nuu tūtua oi, whaafafonga le mai. O lea wau whaantua le whetūta I ala o ngā amata, le tolu se fulu I tūla e a o ngā fuai whanau, mai le tasi o I le lima tausanga le mātutua I le vaiaso. Ioe, maua fua fo I tau mafa, walau lo le whetūta I ala o ngā amata, I le olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. Olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu, mo se awa noa o lo walo. Radio Samoa. la oi mari ua sa mai nga oia ei ua pule lava ye yanga ia oi ea
mai se yo ufa afia umai ungaluenga pa atau pati oso pelue lue mai susau panga tinipe tama laga oe po ole toi ina uma ila ambi pila wali kama shawelava famole mole yai fo iselo matua ufa sina famisa misa wali tini shawelava famole mole Sivala ia ile musika amole po e famanga ia ila weva amole po aule fusia la panga amole po e tubu ai foi o se misa amole po au malipo oi mafuko fo e au malipo oi a winga fo e au malipo bom bom chega bom papa o 560 low key no Kayla record yo son of the S-A-M-O A way night and day for my people the Malo people the Ausuie oh my fight yeah yo my la iya vika let's go Sivala ia ile musika amole po e famanga ia ila weva amole po aule fusia la panga amole po e tupu ai foi o se misa amole po ia i fo i se fafa finge vai ma soa fa so mo wali kama shaua lava fa mole ia i fo i se fai lele fai sana se te fa lai pankeke wali sunga shaua lava fai lau kama sigala ia ile musika amole po e fa manga ia ila weva amole po aule fusia la panga amole po e tupu ai foi o se misa amole po Sivala ia ile musika amole po e famanga ia ila weva amole po aule fusia la panga amole po e tupu ai foi o se misa amole po
You still Samoa, where my money. No matter where you go, no matter where you are. Oh, Samoa, I didn't know the hell.
My grandma and your grandpa, they were sitting by the tree. She talked about henna, henna. Aiko ane, come on fina alane, come on finane. Move your body, move your body, move your body, move. Move your body, move your body, move your body, move. I said my grandma and your grandpa, they were sitting by the fire. My grandma and your grandpa, they were sitting by the tree. She talked about henna, henna. Aiko ane, come on fina alane, come on finane. Sing that song for Captain Jack. Aiko ane. Sing that song for Captain Jack. Aiko ane. Sing that song for Captain Jack. Aiko ane. I said my grandma and your grandpa, they were sitting by the fire. My grandma and your grandpa, they were sitting by the tree. She talked about henna, henna. Aiko ane. Come on fina alane, come on finane. Sing that song for Captain Jack. Aiko ane. Sing that song for Captain Jack. Aiko ane. And when it's time to find home, we know the way. Watch this rain, I'm gonna ride on the wave on a quest to my motherland, motherland. One wish for the venture, oh, did I mention? I know the way. Sunset for the ocean. Now, ladies and gentlemen, who's about that time? Turn this thing on now. The drug transfer. Fa fianga o le dinga o le woli le tua yo onga ia malanga ia to man tua I ainga male fanau le mai ai fo I o le dia solulu ia onga ia musuenga fo I le fanau e pe o fanga solo le dinga tang malo tua I le dinga o le woli le sifi po I na le falo no o le fionga ia to le fo fa fisi fasito le ma puto mai ia po manu ta teo tulu
e mese so lia ma avianta ma ruia le fenga yema le tutuai na fo le malo le tru i da il fo lo le ria so lulu e la kan leo pa li sina leo e ma Julius Lofi le ma futa mai ta vita le vuka ta va e a sianta ioe o bianga le wa kupu vai ke mira kinta o sai fa aka me ya lunga lo mua u ka wa ila lo kama i vai ia ma fa pepe nga ko ila va matato ja, alle tutumala undanga le foi Casa Beach and Appliances from Torneo lo fanga solo. Le ding foi viaso mo le fia le manuele tru 704 fabric. No for tolumano for singles e lua mai le iva tala il viaso. O le moenga queen size mo le fitu tala il viaso. O le iPhone 13 se fulu lima tala il viaso. Ja, mo le smart TV le da lima edisi lona lau tele na o se fulu lima tala i le viaso. A fiona loa i le 525 Great South Road i dai o Tahuhu ia po le tolu fituiva Great North Road i dai Henderson. Wala ia le ovalu se lau lua lima whavalu. Ovalu se lau lua lima whavalu o omi le lua mo o Tahuhu tasi mo Henderson. Whai loa ia nei whaafunga le radio samo le rifa sa launga mawai i sau mea lofa. Mai le tūtuamalau dangana le Casa Beach and Appliances. O di sinau tātou whaalinga i le riva ingo lea woli whaawawina. Musika e taitolu mo i hau ngā sesenga. E misi lamalanga i antu i a inga le tua i o a onga le mana vai o ngā le wenga. E po le tau wha mai ina fu o ngā le wenga whaisi ma se o lunga le tele. Le riva ingo lea woli whai mali e nei lo sa. E o e tupe mai mauana me o sala. E misi fu ila via o sa ka avali. Push the negativity to the side for you. That flea love, that's on me. Your smile on point, that's on flick. So baby, take my hand and let's roll. Let's roll. At the Maya DJ, play my way. Yes, we are.
sola masta Whakalilo makua ia e foi waru e lama Gas furua sole le isa o lava Fiwa sue E mo oe rua nganga Fiwa sue E wa kensta e kaulanga Whalava whakumol makua e tika kokanga Whakua flau basinga Lele vai foi a fale Fale ai, whakiriki Ia e peisi fale apa Vela le makoma i oso leke ia wangimo Ai waru e pinko si aki le casino Kui le fale sa apo Kalonga ia na pio wale ngika mai kiki so le sifu fe komisho Sa ngelu la susaya So nga fue le si piko aso goe nga ukaya So nuno fai le nigo aso kofi le si paas Fale fai me wa cinco Just think a minute. It could change everything. Think a minute. You've heard the expression, what you see is what you get. My grandfather used to say, if you look at a tree long enough, it'll move. We see what we want to see. Psychologists tell us that nothing controls our life more than our self-image. We live like the person we see in the mirror. We are what we think we are. If you don't think you'll be successful, you won't. You can't be it if you can't see it. Your life is limited to your vision. If you want to change your life, you must change your vision of your life. Arnold Schwarzenegger was not that famous in 1976 when he met with a newspaper reporter. The reporter asked Schwarzenegger, now that you've retired from bodybuilding, what do you plan to do next? Schwarzenegger answered very calmly and confidently, I'm going to become the #1 movie star in Hollywood. The reporter was shocked and amused at Schwarzenegger's plan. At that time, it was very hard to imagine how this muscle-bound bodybuilder, who was not a professional actor and who spoke poor English with a strong Austrian accent, could ever hope to be Hollywood's #1 movie star. So the reporter asked Schwarzenegger how he planned to make his dream come true. Schwarzenegger said, I'll do it the same way I became the #1 bodybuilder in the world. What I do is create a vision of who I want to be. And then I start living like that person in my mind, as if it were already true. Sounds almost childishly simple, doesn't it? But it worked. Schwarzenegger did become the #1 highest paid movie star in Hollywood. Remember, if you can see it, you can be it. A successful businessman I know wears a shirt with these words on it. Don't just pursue your dreams, chase them down and tackle them. You only get one life to live. So why not live the best life possible? And doesn't it make sense that the one who invented it is the one who knows the best way to live it? So just ask Jesus Christ to forgive you for living your own way and to take charge of your life every day. He'll help you start seeing and being the success He created you to be, so you can be fully satisfied with what you see and get. Just think a minute.
ile li mai le hallelujah worship team e tonga longan tuile polkala menao le think a minute mo e ma o le vaenga o le holy o le woto iva to valu mo le fa midu te ona tale o le tula e fa Tasilimo i votu amo. Mole antilanga fa tele sa mo le tanto ma tanga mai la woli na le la si uli me fo le taimi o le aso ya o le va ia le mase se o lunga le tele le vaenga o le fiafi le taimi e mana vai le to tele fi mali o tanto sa e lunga wala te tele ma de tua in te le sa sawa sawa le mui lo fa tonta va ya ne fuspa o lo pa se e mi se le fa na ba fi nei se me to te malanga yai le nei fiafi o le aso lulu. Ioi, le inia fuafanga le whai ngole via so nei o la so to nai, o la whapele o na whaiai ia le pofia po le siva. Le kalapu la kapia le malisi Samoa nai le tausala, pe mai al tamasanga teito fito le malisi e whaia lea i nai le Manuka Rovers I la sto nei le whasalawina tausa o le tantu wala leo le radio Samoa. A le o le na whaita lala I nai o Tara, e le mawhio le emisia le tantu kala po le paradiso sunga ya DJ Dave Malana fa ili ya wala wala fa fia o ile po o le po fia ale kala po kapina ale tamauli mai sale longa mal mo tele sala fai da le paradiso ile asto na ya so nei ya pa mai el tamasanga tito fitu na le malisi Pacific International Sevens le fa yel fa ungol ve se le malai o le Manuka Rovers ya origina fa mo o le sound ye tiang Ile vai ngole nei vai aso ya wala va fo fuanga e pe ona fa tia ile nei vai aso lona lua o le masina le nei o November lua afe lua lima. Maru tele ina la singa o totoe awane ingalo ya joy tala mai le Pacifica ma le lano langi pe mai ata to fa fi fianga le mai le rubber band Samoa ya ona so on toi le mal por kalame o le malu I fale e fa to tele le fianga ya le antawa severe. Le peninsula mai bolino le tai tu pito ia pia si o utaula manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani e solo Le pasina se Yesu solo Ia Samoa no uatulu Se ifai mafia fianga Ie mama atene matama Olo sisi vai mapepese Matata lato tulele A oma Ele mafai nanga ona ngalo Le tape mali o baisingano Olo onofo haitine matama yung alona awala lau papa Le pasina se Yesu solo Ia Samoa no uatulu Se ifai mafia fianga Ie mama atene
Beringa ole Pacific